nalo kwasemhlabeni lo okusho ukuthi imizi yethu akusiyo kahle lezihle yasemhlabeni bayasho laba abadala bamuzwe ethi awunanku umuzi ngibona umuzi ulengisiwe angazi bawulengise ngey'ntambo noma ngamaketanga wehle ezulwini wehle uthingize emhlabeni wenzeni uswinga ushona le ushone le wabona yena wathi ngizomhle kakhulu wasezulwini usafuna indawo la uzokwehlela khona inkosi yasePhalamende ithi mibhaphathisa inkosi yamaqadi ithi ngajabula namhla sekuphumelele kwangathaza uphumelele makwenzani kodwa hayi sengiphumelele njengoba ngibhaphatha inkosi ngiyabona uNkulunkulu ungisizile sengiphumelele kanti usho nayo yawazi lo mzi olowenze nje phezulu emoyeni uthi ePhalamende kwakusele iminyaka emibili ahambe uthi le ndawo iseminyeni sesibaningi kakhulu kusho ukuthi sizohamba siyosotela lapha pheshe esigcaweni nasingathi asilungile kahle kodwa sengathi uNkulunkulu-ke angasisiza asinike enye indawo washo njalo uthi ngathi angasisiza asinike enye indawo kwanethi wahamba nje waseyikhomba wathi nayo wangayikhomba ngenkosikazi yomNazaretha basodasuka wena mphupha nje ngoba phela niyazi ukuthi labantu abaphuphayo ngibamukeli masisho ngoba baphupha into abayithandayo ngelinye ilanga athi ngokufisa ukuba ibakhona into athi ngiphuphe ubaba omkhulu ethweni usuzokufa bese ngisukayo singahambe ngiphupha into zingasilela ngibaphikisa uma kwakuyinkosikazi yomNazaretha akuzodeyiwe hlukana nalamaphupho wena kodwa kwahamba wayendwele enkosikazini yakwambamba mambamba nje umpostoli futhi enesilo leli bandla wathi hey boza ya inkosikazi la endlini yakhe emfuleni naye emgwaqweni omunye uza ngapha omunye uyalena wathi ngilandele yamlandela inkosikazi ngiyayi umazi yake yambona kwamnandi kumlandela ngoba ngisho nje ukuthi kumnandi ukubalandela wena ungalapha nengubo zonke amalivilivu akuhlale lishona ngekuthi ufike umuntu kuwo bona babelethi bahlale phasi nje sonke sishawu nangapha bese siya kuye ungathi kungekho lutho olungako uyolenza kuyo ufike uyihlale nje umbuke kwakumnandi kona lokho angithi kukhona into ekhona kuye ebizayo abantu leli sengayivuma ngoba abantu bakithi lapha emishani eNanda phezulu lapha bathi hayi sesibonile thi lo muntu unomhungulo iwona kumhungulo owenza kulandele uShebe uShebe wahamba emhlabeni waseningindodana yakhe umhungulo ithe mayihamba ethi nikumfowabo umhungulo umhungulo kodwa umunguza ukuthi yini leyo angikaze ngiyibone lo muhungu ngangena egumbini ngithi ngizothola imali mhlawumbe ubeke amasaka imali awukani le mali ayikho la izulu ozala wezuzulu ngathi akhoma la ngathi ngangiyibona ngathi hayi buyibona kunongathi ngathi ikhona engane woza-ke konenye ikamera egumbi sakho ukhomba o-50 cent laba abakhulu ababekhona abadala babengapheli ngisho u-5 rand uyabakho inkosi yababeka nje ibathanda nami ngiyabathanda uwabheka nje kuwazulu ukhuluma ngalokhu wena mina ngikhuluma ngamasaka emana nasihlele nkosi wena ungethembe sikhona amasaka bangena esikhokhweni abasemlahlaka nenyazi manje sivabe ngobawashuka uthombezo kwasithi mhlawumbe kusikawuthi ufuna ukubalungisa ngokuwasha nge-omo i-omo-ke isipho ukuwasha ingubo emhlophe esikhona bazowashwa nabelungu ngoba boduduti lo akuwashiwe lo uShembe akayiwasha
Ngibingelele sihlobo zenkosi. Useyiyo leyo ndaba yokuzama ukufundisa nokuchaza nokwazisa ngendaba ubuNazaretha lobu bafika noShembe kulelizwe. ubuNazaretha-ke abuthathwa ngegugu bakwethu. Ubona abantu nje njengamanje wonke umuntu nje sethi umNazaretha, wonke umuntu umNazaretha, ubone nti yulolu. Abantu ababazi ubuNazaretha ukuthi buyini. ubuNazaretha buthathwa ngegugu ngoba buyidwala elibushelelezi, washo njalo uShembe kwisihlabelelo sakhe uthi lokhu kukholwa kwethu kulobu buNazaretha buyidwala elibushelelezi liyabehlula abaningi. Manje uma usubona abantu nje bentaza nje begcogcoma benjani bethi bangamaNazaretha, ubuzuvela ubona nti mame ubuNazaretha kudlala. Kodwa-ke angikho namhlanje lapho. Sizokhumbula ukuthi evidweni edlule ngike ngakhuluma ngendaba yokuphakama njengomuzi wasekuphakameni. Khulumile ngomuzi wasekuphakameni ukuthi watholakala kanjani, nokuthi uyini ubudlelwane bawo nebandla, njalo njalo. Namhlanje bengifisa ukukhuluma ngomuzi waseBuhleni. Bengifisa ukukhuluma ngomuzi waseBuhleni. Kune clip la engidlalile ngaphambi kwale nkulumo yami, la kukhuluma khona inyanga yezulu ngokukhandeka noma ngokusunguleka komuzi waseBuhleni. Ngifake lento ngamabomu ngoba ngiyazi ukuthi khona abantu la abazoba nokukhuluma okuthini ngendaba yomuzi waseBuhleni. Abanye bethi umuzi wenyanga yezulu nezingane zawo njalo njalo. Kodwa kulokho okukhulunywa inyanga yezulu la kwehlukile kunalokho okukhulunywa abantu ngendaba yomuzi waseBuhleni. Kodwa-ke ake ngisho nami ngichaze ngoba inyanga yezulu ikuthathe phezulu noma mhlambe akuqalanga la kufanele kuqale khona. Siyokhumbula ukuthi ngesikhathi kuhamba inkosi ilanga kwabekwa inyanga yezulu esihlalweni. Kwathiwa ibambe kuyoze kukhulume uNkulunkulu nedlozi ukuthi ubani ozolandela ihuka likaMahilela. Inyanga yezulu-ke yabe siqala ukuhola ibandla mhla ka-2, noma ngithi kusukela nje mhla ka-2 ngesikhathi ade imenyezelwa ngalo lowo mhla ka-2 okwakufihlwa ngawo inkosi. Yabe siqala inyanga yezulu uhola ibandla lonke lamaNazaretha lihlangene limunye. Uhambo lokho lokuqala ekuholeni ibandla olwasenhlangakazi kwadingeka ukuthi ngakusasa emva kokuba kufihlwa inkosi ngomhla ka-2 ngesonto, kwadingeka ukuthi ngakusasa ngomsombuluko iphume nebandla iye entabeni yasenhlangakazi, ngoba inkosi ilanga yayiyalile ukuthi kungaphuthwa kuyiwe enhlangakazi ngisho ngabe kuthiwa kwenzekeni, akuyiwe enhlangakazi. Kwadingeka ukuthi-ke uphume umhlangano uholwa inyanga yezulu njengoba yayisibekiwe ukuthi izobamba isihlalo kuze khulume uNkulunkulu nedlozi. Yahamba nale inyanga yezulu yaya phezu kwentaba umhlangano. Yahlala khona emva umhlangano yaze yabuya nawo umhlangano yawuletha ekuphakameni, wazovalwa ekuphakameni. Engathi-ke kwathi-ke ngoFebruwari yayisiphuma iya eMkhambathini. Angazi noma kwaMngwengweni noma yaya kwaMngwengwe, kodwa khona yaphuma eMkhambathini ngoFebruwari. Iphuma nebandla lonke.
yazungeza yonke lomhlangano yaya kumashi, angazi umashi wawukuphi ngapha eNingizimu. Kwaze kwafika isikhathi sokuthi kwenziwe uJulayi ka-1977, wenziwe kuPhakameni, uholwa inyanga yezulu. Kuthe makuphela uJulayi kwase kuqala uhambo lakwaZulu. Uhambo lakwaZulu olwaba oluka-October. Yaphuma ya October eJudiya ngo-1977. Ithe siseJudiya ngo-October kwasale ekuPhakameni kwabekwa omunye umholi, ikhona inyanga yezulu ihola ibandla. Kwaba nesikejana sabantu ababe sebebeka umholi, omunye wey'ngane zenkosi ilanga. Bambeka ukuthi uzohola ibandla. Kwasuka umsindo-ke kwaba bekhona ekuPhakameni ngaleso sikhathi ababengayile eJudiya. Kwasuka umsindo kangangokuthi kwaze kwaliwa, ngicabanga ukuthi kodwa kwaliwa la ngoDisemba, mangawo-November, lapho in-December, November, la okwaba khona umsindo, kwaze kuba khona abantu abahambayo emhlabeni ngokudutshulwa. Kwase-ke kungenelela amaphoyisa asemJebheni, cabanga ukuthi nawo asevereleme mangaphosisi. Abesefika amaphoyisa ezolamla leyompi nezothatha laba sebeshonile nanjalo njalo, kwenza nje umsebenzi wamaphoyisa njengoba kwase kunomsindo ukhona. Amaphoyisa-ke senquma ukuthi-ke umngcele kuzoba umgwaqo ekuPhakameni. Abasapota umholi omusha bangapha ngakwesokudla mawubheka emJebheni la ngithe khona esenhlanzini noma engaphakathi. Abasapota inyanga yezulu bangapha ngakwaBhekuzulu noma ngaseMadokodweni. Kwathiwa-ke umngcele umgwaqo. Kuthe-ke inyanga yezulu sibuya kwaZulu iza ekuPhakameni ngenhloso kuzongenisa umhlangano kaJanuwari mangaphosisi, okwakufanele uyenhlangakazi. Kwatholakala ukuthi mayesibuya isekuvinjiwe ukuthi ayisakwazi ukungena ngaphakathi ekuPhakameni ngoba sekukhona umholi ohonqe khona. And namaphoyisa senqumile ukuthi laba inyanga yezulu ayisezukwazi ukungena ngapha, sizosala ngapha ngaseMadokodweni. Hayi-ke abantu bafisa ukulwa laba behamba nenyanga yezulu. Yayisibashayela umthetho ukuthi abahamba nayo abezukulwa, abazochitha gazi la ekuPhakameni, ngoba ukuchitheka kwegazi kuzoxosha uNkulunkulu ekuphakame, bombuyisa ngani. Wathi-ke abahamba nayo-ke abadlule nayo, badlula-ke baya eMbeka enkosini yamaqadi eyayikhona ngaleso sikhathi okwakuthiwa uMzonjana. Hayi-ke afike-ke angenise-ke khona-ke lapho koNkosi. Shaya isikhathi sokuya entabeni kubuyelwe khona koNkosi. Kwabe sekufakwa icala isimangalo enkantolo ngenhloso yokukhipha laba basekuPhakameni ukuthi baphume ekuPhakameni ukuze inyanga yezulu iphindele khona, isuke eMbeka iphindele ekuPhakameni. Hayi-ke
Niyazi-ke inzuka ayike yasenkantolo-ke ukuthi inkantolo azenzi into ngokujaha kwakho noma ngokuphuthuma kwakho, ngoba nalaba baphendule ukuthi cha abazokuphuma ngalezi izathu nalezi izathu. Kwadinga ukuthi udaba-ke luye kwi-hearing enkantolo. Lwazukuza-ke kucace ukuthi akekho phakathi kwalaba baholi bobabili ophethe into enganika amandla ukuthi inkantolo ikhiphe isinqumo sokuthi wena akufanele, wena ufanele. So-ke ngenxa yalo madelay aseyinkantolo kwaze kwashaya u-79, ngicabanga ukuthi January 79, kwakusesembeka, inyanga yezulu yayisesembeka. Shuthi iqale ifike eMbeka, shuthi eMbeka nje ihlale u-78, no 78 nengxenye ka-79. Yenza imihlangano isukela eMbeka koNkosi, ngoba ungekho omunye umuzi yayingawenzela kuyona la esilungwini. Hhayi-ke kuthe isesembeka nga-79 mangaphosisi, njengoba disho-ke inkosi inyanga yezulu ukuthi kwaqhamuka umama omphostoli wakwaMbambo, uMambambo noma uMrs Mbambo, kodwa khona wakwaMbambo. Wathi kufike kuyena inkosi ilanga, yathi akahambe ayotshela inyanga yezulu ukuthi khona indawo asemtholele yona azokwakha kuyona umuzi eMatabetulu. Indaba-ke yokuthi seMatabetulu ibingaziwa leya ntaba ukuthi aMatabetulu yayingadume ngalutho, angisho njalo. Ingakho baze bethi eMatimatolo ingapha ko-Greytown. Wathi cha, eMatabetulu. Kusho-ke abantu bendawo ukuthi hhayi cha, aMatabetulu leya ntaba kulapha phezulu entabeni. Hhayi-ke ibisitshelwa-ke inkosi yakwaNgcobo iqadi elalungqongqoshe kuhulumeni wakwaZulu ngaleso sikhathi. Labuya-ke laselithumela iy'nduna zalo ukuthi zihambe ziyobona leyo ndawo, nenyanga yezulu bayikhombise leyo ndawo okukhulunywa ngayo, ukuthi ithe inkosi ilanga ayihambe yokwakha khona, ayokwakhela khona ibandla. Nangempela-ke kwakushukwa-ke, ngicabanga ukuthi 1980 kwaqalwa lapho ko-1980 ukusontelwa phezulu eMatabetulu. Kwakusathiwa iseMatabetulu ngaleso sikhathi ingakashuthi sebuhleni. Hhayi-ke kwakhiwe-ke lokho kwakhiwayo, kuheshwe ihlathi, kwakhiwe ithempeli, kwakhiwe nendlu-ke yokuhlala inkosi. Ebese-ke kuthi mase kusontwa-ke ebese-ke inyanga yezulu iqambe igama, ithi igama-ke lalomuzi kuzoba ebuhleni, ubuhle bokuphakama, ubuhle bokuphakama, igama lomuzi owakhiwa, ngoba ezama ukuthi kuwukuphakama, ku-extension yokuphakama. Njalo uma ekhuluma ngomuzi wasebuhleni wayefunda incwadi yezenzo into 21 noma 22, lethi ngabona izulu elisha neJerusalema elisha, ekudala kwedlulile kwanjani into enjalo nje. Yayivamise ukuthi lo muzi lo ilo inkosi ilanga eyayithi ngoba sumncane umuzi wasekuphakameni, uNkulunkulu akasinike enye indawo. Uthe mesithela nje hamba wayeyikhomba indawo ukuthi nansi indawo, okuwukuthi
lo muzi lo wakhiwe inyanga yezulu nge-instruction yenkosi ilanga ukuthi akwakhiwe khona ngoba ukuphakama sekukuncane vele naye ubeswela ukuthi kungenziwa njani ukuthi ku-extend ukuphakama kwenziwa lapha lokho nje kwakhiwe ebuhleni nje awaphelile amacala asashukwa icala lokuthi kukhishwa abantu ekuphakameni necala lokuthi inyanga yezulu irecognize as the leader noma the only leader yebandla liyashukwa icala eMaritzburg Supreme Court aziphumi inqumo ngenxa yokuthi akho maphepha inkantolo ekwazi ukuwasebenzisa ukufaka uthola i-decision phakathi kwalabo babili ubani okuyena ofanele obe umholi osemthethweni. Kangangothi lelo cala lagcina nje liphelile nje kumile nje kungekho sinqumo ngenxa yokuthi inyanga yezulu isithola undawo ebuhleni siyakhe khona yavele yayeka kanjalo kwaphela nje kanjalo icala nje laphela lavele lamanje langaqhubeka langabi nasinqumo. Wasuwakhiwa-ke umuzi wasebuhleni kwakhiwa amadokodo abantu kwakhiwa zonke izinto ezizidingo zebandla insimbi khona lapha insimbi yesonto nakho konke nje kwizidingo zesonto igumbi nani njengasekuphakameni kwakhiwa nje kwaba ukuthi-ke sekulokhuzwa khona kwake ukuthi-ke njalo uma kuJulayi inyanga yezulu yehle iye kwabheka abezayo ekuphakameni yayifikela kwaBhekuzulu yezinkonzo yasekuseni bese kuyawelwa kuyiwa kwabheka abezayo kuyokwenziwa inkonzo yasemathuneni njalo ngoJulayi njengoba kuyinqubo yaleli bandla ukuthi njalo mazova lomhlangano kaJulayi kuye kwenziwe inkonzo yokukhumbula abasemathuneni bese kuphindelwa futhi ebuhleni okuwukuthi ukuphakama njengoba bengishilo ukuthi ukuphakama njengoba kwehlukaniswe kwabili yayisebenzisa le ndawo eyayishiya ngenxa yobuncane yenza inkonzo yasekuseni ngesonto ebesiwela ikhuphuka iya kwabheka abezayo iyokwenza khona inkonzo yamalokhuzana. So-ke kwabeke sekurejistwa le ndawo yasebuhleni le ndawo le yasematabetulu isirejistwa kule nto kuthiwa i-PTO emnyangweni wezemhlaba wesifundazwe kulezi zinto zongonyama trust nani leyo nto nje njenganaleyo kwaregister ukuthi leya ndawo leya is a church site indawo yesonto not ukuthi is a residential site of a family ethizeni ya register as a church site inyanga yezulu njalo inyanga yezulu maya ikhuluma ngomzi wasebuhleni yayikhulume ngalomama lo uMambambo ikhulume nangenkosi ilanga ukuthi yathi umuzi wasekuphakamisa omncane uyawubona umuzi ulenga ngamaketanga kodwa manje uswele indawo la uzokwehlela khona wagcina wehleleke ematabetulu. So-ke ngisho ukuthi-ke umuzi wasebuhleni awuwona umuzi wenyanga yezulu noma umuzi wakwaShembe kodwa umuzi webandla lamaNazaretha as registered kuma tayitela noma kuma PTO nakwi trust yebandla is registered as such ukuthi umhlaba wesonto nangesikhathi sothingo
bekwazi ukuthi umhlaba wesonto. Manje ke kube nento ekhulumayo ke abantu mase bekhuluma from ignorant position. Bethi loya muzi lo umuzi wenyanga yezulu. Cha, umuzi wenyanga yezulu senqayizivele. Senqayizivele umuzi wenyanga yezulu. Ngisho ukuthi ngoba liyelusho luthi kube kuthiwa uyathatha umhlala phansi kulolu hambo. Ngabe lishiya phansi luyehlalela inqayizivele luyiholela impesheni. Lusho ngoba lwazi ukuthi loya muzi loya nomuzi wesonto owakhiwa ngenxa ye-instruction yenkosi ilanga ngalomama engimshoyo ukuthi kwakuwumambambo owayethunywe inkosi ilanga ukuthi azotshela inyanga yezulu ukuthi indawo eseya-identifyile la izokwakhela khona ibandla njengoba ephumile ekuphakameni ngaphansi kwalezi zimo ezikhona ilapha ya. Ngishilo ngathi kule video yasekuphakameni umuzi wasekuphakameni kwasekugcwele ngisho ama-site amadokodo ayengasekho. So nabantu ababeseduze lapho kwakuhlale kube nento yokuthi abelungu baseThekwini bethi bafuna lo muzi uchithwe ungabi khona uvalwe ngoba manje amanzi awekho iy'nsiza nje ama-services enza abantu bakwazi ukuhlala ku-observe ezempilo ayikho. Ngufakazi-ke nami ngoba ekuphakameni besikhona njengabantu abakhule nje behamba ukuphakama. Amathoyilethi ayengekho, amanzi ayengekho, ayokhiwe enhlungwane noma edikwe konendawo kwakuthiwa isedikwe. Nje amanzi nje yona into eyehlushekelwa lapha ekuphakameni. So health risk concern eyayilokhu uzwa abaphathi beTheku bethi kuzoqubuka izifo ezobulala abantu. So ke yayihlale inkosi ilanga ikhala ngakho lokho ukuthi kodwa kuShembe yena owaziyo ozobona ukuthi uvikela kanjani umuzi wasekuphakameni. So bengizama ukuthi ke nakhona njengoba bengishilo ukuthi njengoba usumncane ungasenela abantu kodwa lokho bengingasho ukuthi ungavalwa bengaba ne-extension njengakho njengoba kwakho umuzi wasebuhleni ukuthi kube ne-extension yokuthi-ke mhlampe imikhosi emikhulu izokwenzelwa khona eLekhuzeni kodwa i-headquarters kube kuwukuphakama. Ngaba ukuthi mhlawumbe umholi uhlale ekuphakameni mangabe kuyisikhathi sey'nkonzo akhuphuke yaye eMatabetulu. Kungaba nje ukuthi usetshenzwa kanjani between these two places kodwa ukuphakama kwi-headquarters yebandla. So ke engizama ukusho-ke ukuthi ukucacisa ngendaba yomuzi wasebuhleni. Umuzi wasebuhleni is not a private residence, is a church premises yebandla lamaNazaretha. So whoever umholi webandla lamaNazaretha is entitled to ukuba sebuhleni. Akanakuvinjwa ukuthi kuthiwe umuzi wenyanga yezulu. No, it is on record ukuthi inyanga yezulu yakusho ukuthi loya muzi wawenza nge-instruction yenkosi ilanga through lo mama lo. So ke lokho bengithi angikusho ukuthi abantu abakwazi ukuthi ave ukuthi ingoba mhlambe kuhloliswa iy'ngane zenyanga yezulu nani. Cha, indawo eyakhonjwa inkosi ilanga ukuthi kuzokwenzelwa kuyona umuzi webandla omusha. Ilokho bengithanda ukucacisa ngendaba yomuzi wasebuhleni. Inkosi ibusiza bezwile.